Yes, bakunze Jeune Official, ibintu birakomeye. Ibintu binsabye ko nza gukora video nihuse cyane muri iki gicamunsi, ndetse ndavuga nti reka nze noneho nkore ikiganiro aho turimo turafesingana turebana bigendanye n'amakuru mbazane kuri uyu mugoroba cyangwa se muri iki gicamunsi bitewe n'igenekerezo cyangwa se n'ingengabihe yaho uhagaze cyangwa se aho uherereye. Ingabo za Kayumba Nyamwasa wari urimo guhamagara Gisekedi yamubuje amahoro amubwira ko akeneye amafaranga kugira ngo agure intwaro n'iki byose bigendanye n'ibitero bari bakoze ejo bundi bagerageza gufata agace hano muri za Murambya. Izi ngabo zose zakubiswe byo ku rwego rwo hejuru, abandi batangiye guhunga, bahunze muri make bahunze. Amafaranga rero uyu mugore arimo aragenda agerageza gusaba, ubwo ndavuga arimo kugenda yasaba Gisekedi, isosi iguyemo inshyishyi, imbehe irubamye. Bigenze bite, bihagaze bite? Ni muri iki kiganiro cyacu, ntuze gucikwa, uraje wumve ikubitwa ry'abasirikare ndetse n'andi makuru menshi cyane ari kugenda bavugwaho. Tukiri muri aya makuru noneho bisana, sinzi ukuntu nabonye abantu bagira ngo umwana ageze mu matako. Nabonye abantu muri comment muri kunyandikira ngo mbese izi ngabo zava muri Uvira bigenze bite ko yumve turayahabahaye. Habaha byakomeye. Muraje mwumva amakuru mbashya mbazane kuri Uvira, na amakuru meza ku bakunzi cyangwa se kubashigikira AFSM Veturua, ariko akaba amakuru mabi kuri izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa kuba bakurikira. Ntekereza ko bifite aho bihuriye n'izi ngabo za P5 byose, ndaza kubihuza murabyumva neza. Ibintu byakomeye. Minova yamabandi hagakura ari kurasagura icyitwa couvre-feu mu gitondo kare. Intare za Sarambwe zabyutse ziri gukora icyo bita umusako. Ubwo nyine abacakiwe bacakiwe, nta yandi makuru arambuye kuri iyo couvre-feu wenda usibye bike ndibuze kugenda mbabwira uko byagenze. Ariko ibigendanye nabo batwaye nabonye ari uruhuru rubashorera abantu aho bagiye kubacekingira, ntabwo nzi ngo byagenze bite, nta makuru yabyo ndamenya, ndaza nabyo kubigarukaho. Muri iki kiganiro cyacu turaza kugaruka ku byatangajwe na Perezida wa Kenya. Perezida wa Kenya nta guca ku ruhande, ntaki aravuza hari ibyo avuze kuri uyu muryango wa Union Africaine, ariko n'abarundi nimuza kubyumva rwose ndabarahiye. Umurundi urimo kunkurikira nge nabagira inama yo kutaza kumva iyi nkuru, nimwumva ntangiye kuvuga ku bya Union Africaine rwose nge nababwira ko igihugu cy'u Burundi abantu mushigikiye Evariste Ndayishimiye munyemerere ntimuze kubyumva. Ntimuze kubyumva kuko nge ndabitangaza, kuko nge sinigeze mbivuga. Nyaboneka ntagire uza kubyumva nimwe muzi uko mushigikiye Evariste Ndayishimiye. Ndetse inkuru ndayinjiranamo na Vincent. Ariko rero ngiye kuvuga ku bigendanye na Yoweri Kaguta Museveni no mu gihugu cya Uganda ibyo batangaje ku buryo iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigomba gukemuka, aho utera agatebe wicare wumve ibyo babivuze hano mu gihugu cya Uganda. Ibintu birakomeye mw'abantu ngo muri iki gicamunsi hari amakuru akomeye cyane. Basirikare bapfuye harani benshi cyane mu bitero by'ejo, ariko noneho byose ngiye kubibataturira mbabwira ukuntu noneho umva twirwaneho. Nuza kureba interview witwa Colonel Rugabo muri iyi minsi uramubona na morali ku rwego rwo hejuru, abafite morali nubwo baba barashe bakarasa hehe muri aho barasa hose, ariko ubu noneho icyizere cyongeye kugaruka. Bafite icyizere ko imiti abaturage agiye kongera kubona ibintu byose, ibintu bimeze neza cyane byose. Urufunguzo rwabyo rurihe mu Busuwisi. Ikiva hariya nicyo kiri butange icyerekezo cyuko abanyamurenge bagiye kubaho. Ariko uko byaba kose inzira yose biri buze gucamo, nako ndaje nabyo mbibasataturire mbabwire uko ibintu bimeze. Mu gihe tukiri gutumikira abadutumye rero, murabizi icyo njya mbasaba, burayikinga ndetse unasharinga. Abatarasubscribe nabyo muze kubyibuka. Reka dutumikira abadutumye tugaruke n'amakuru duhite tuyarambura. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%,
izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Aha, bakunze Jeune Official rero imunyemerere amakuru yacu tuyahere hano muri Kivu y'Amajyepfo aho ibintu bikomeye nkuko nari ntangiye mbibabwira, ariko kugira ngo tuyinjiremo neza tuze kubabwira iryiri kubitwa ry'izi ngabo za P5 za Kayumba Nyamwasa ndetse na Jarike Habyarimana. Reka duhere ahantu bita muri aya makuru ari kugaragaza uburyo ki abarwanyi ba M23 bamaze gusesekara muri Haut Plateau, aho ndetse ibibazanye ari ugukubita izi ngabo basubiza mu gihugu cy'u Burundi berekeza iyo ngiyo bamanukana na za Uvira bagahura n'abagomba guturuka hano Kamanyora. Ivumbi ryatumutse rwose, nge dore mbakarabiye imbere abasirikare ba FARDC na P5 ibiza kubaho ibyo birabare. Hano mfite amajwi ntari buze gukina bitigendanye wenda n'ibindi byinshi birimo ntashaka kugira ngo bijye hanze bitewe nuko n'uwatangaje n'amagambo yashizemo ntashaka kugira ngo twumve cyangwa se mwumve, ariko hano mfite ijwi riteye ubwoba. Iri jwi riteye rite? Numwe mu baturage babaza n'umuzarendo bazarendo njya nkunda kubita abasivile kuko n'umuri na abasivile usibye kwa bitwara gisirikare na abasivile ni nkuko nta kosi bize, ni nkuko nanjye ubu wahita umpereza nkayiterura usibye ko nge sinatinyuka gufata ikintu ntemerewe gufata kuko nta kosi, nta buriya gufata imbunda bisaba kwiga kuko buriyo wamaze gufata imbunda icyo gihe uba wamaze guhinduka umukoresha w'imbunda. Umuntu ukoresha imbunda rero cyane cyane uwo ngo ari ugize ute aba ari umusirikare, ubwo wabaye umusirikare. Niyo mpamvu iyo tugiye no kuvuga tuvuga ngo bitwara gisirikare, ni umutwe witwara gisirikare. Ngo nimo ndaburira abaturage namwe mujya muzibona ugapfa guterura M23 iramutse kubonye ufite imbunda uri kwihagukina nayo kuko ibiva muri riya mbundi bikora ibyo bikora ngira ngo murabizi umutwe bazawumena. Jembe nanakugiriye inama mwe baba sivire rwose muri Kongo icyo kintu ntujye ugikinisha. Aba mu bihugu bifite umutekano wawizi no kukibika no kwegera ahantu kiri byo byonyine, ariko tinya ikintu ko waba uri kose umuntu akigutunze. Itegeko rya nyuma ririye ni ryo kugira ngo ubuzima bwawe bubeho usibye guhita umanika amaboko gutya gusa, nta kindi cyatuma ubaho utitengo ninde ugifite kuko ashobora no kuba gifite wamusuzuguye n'akana ariko hakora rimwe gusa egare guhita usezera ku isi. Rero nibyo ndimo ndavuga nti iyi ni imitwe yitwara gisirikare ariko n'abasivile. Abasivile rero Gisekedi yahaye intwaro ari ukuntu nyangira gutya nkabinjiramo bira ntuza nyine bamwe tuba ngenda mbakuramo utuntu gake gake maze kwakira audio haniteye ubwoba. Abantu muri guce mu gikari ngo mahiyo audio hari ibyo ndi bubanze kuzajya mbabwira mukore. Iyo uri no kwinsaba utarakora subscribe utaranarayite najye mukora muna sharinga nyaboneka wenda nibura tukazamura uyu muyoro ko nta kintu tutakoze. Ubu tuvugana hari abasirikare ba M23 bahagurutse hano za Bukavu, ubwo ngarutse mu kiganiro tayari bamaze no kugera iyo baragera, ariko uyu muzarendo yatabaza gati rwose nge ndabiboneye barimo barerekera ahantu bita muri Haut Plateau,
abarwanyi ba MRDP cyangwa se ba M23 sina MRDP twirwaho biraryoshye, niyo mpamvu nkunda kwibeshya ahantu hose akamva ryo ntakoresha MRDP twirwane. Noneho abasirikare ngo bamanutse baturutse hano muri za Bukavu, baturutse hano mu mujyi wa Bukavu, bafata umuhanda hano muri Plaine barakuzamukira hara muri za ho plateau. Aba basirikare ikintu kibajyanye rero bakunzi ba Eugene Official, aba basirikare baje gushakira umutekano abaturage b'Umurenge. Mwa baturage mwe narabibabwiye mperutse kubabwirana, iri tangazo nabonye rya Lawrence Kanyuka uburyo ki ryasohotsemo, ibyo nabonye Kanyuka yasohoye, mwitege ko ugutabarwa kwanyu kwatangiye kugira ute, kwatangiye kugaragara. Amatangazo buri munsi tugenda tuyavuga ku buryo hari n'abantu bamaze kubirambirwa. Hari igihe mbere twumva ngo AS23 itangaje ko, abantu mwenshi mukaba mutegereje kumva, mukagira amatsiko kumva ngo batangaje ngo iki, ariko bigendanye nuko buri muri iki gihe bari bamaze iminsi bavuga gusa ngo twarashwe n'iki, ntabwo abantu mwe bamaze kubimenyera. Mwongere muzigandukira aya matangazo, kuko amwe mu makuru ariko tugeraho nuko ibya Uvira aba bagabo bababaje cyane AFC/M23. Kinshasa babaye nk'abakoze mu bwonko bwa M23, ntibabimenya, bitwikira nko ko bari mu biganiro ariko birengagiza ko nebyo biganiro bari kubihonyora, kandi ko na nyina wundi yabyara iki, umuhungu. Niba muri kubiviyora se bo ntobabiviyora, wirirwa muri kurasa. Uko M23 yahigaga twagatura kuva mu ntambara ngo iri guhiga umusirikare w'Umurundi, FDLR iri kubahiga bukwari. Ubu noneho utahiwe no mu P5. Kayumba se bavuze ngo bari kubashakira uniform idasanzwe ngo yihariye, niba yambare, ni mu mabahiyo uniform, n'ubundi mu gutuma babarasana n'abandi wenda bakabatagetinga cyane kubera ko bambaye ibisa. Ibeshe none ubaha iyo uniform, uzaje uravuga utariko kubera iki ku rugamba turi kwataka ingabo turi coalition, abanje akaba rero bari kwatikirira cyane. Uzaje uvuga ibyo bintu buri ko ubu bavuye ku rugamba wumve ngo bahungutse buryo ushaka kuzasigara nta n'umwe usigaranye, kavuga utarimo n'akagambane. Izi ngabo rero nkuko amakuru ari kungeraho nuko izi ngabo za M23 zamaze kugera muri ho Katanga, ni nayo mpamvu donc bamaze n'iminsi nkinga bagezeyo. Kurikije yodi ukuntu nayumvisha, niyo mpamvu murabona ba Colonel Rugabo rwose bavuze bati ahwi, ubwo none umusada wabonetse, ubwo twabonye izindi mbaraga zigiye kudufasha ndetse zintyoza, tayari nta kabuza abaturage mu by'ukuri bagiye kugira ute, bagiye kongera babone amahoro. Mu byatumye ro izi ngabo n'ubundi zigira morale, ikintu muraza kubona n'ubundi Colonel Rugabo kiri gutuma seka cyane, urukona gutanga interview banezerewe cyane. Ku mugoroba washize nababwiye nti hari ambiscade iherutse gutegwa ahantu bita za Gipupu, itezwe na MRDP twirwaneho, bayitega izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ariko none reka nyemera wumve icyo ngiye kukubwira none ngo bimeze bite. Ubu tuvugana waruzi ko aba bagabo mu bikoresho MRDP twirwanaho yambuye izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, waruzi yuko harimo drone zigera hafi muri 10. Izi drone bifashisha za kamikazi z'ubwiyahuzi ko harimo drone zirenga 10. M20 twirwanaho bambuye izi ngabo muri Ramboscade babarasheho hana muri za Gipupu. M23 nubwo muri kone ibintu bitameze neza, ariko ibintu bimeze neza, abasore bari mu kazi bari kugakora neza. Ibaze na drone 10. Izi rozi nizo ziri gukomeza kugenda bazifashisha babakoramo.
nabo ubwabo. Tumenya andi makuru adasanzwe no tugiye kugenda tubagezaho yuko izi ngabo za Kayumba Nyamwasa ngo zaba ziri gusubira inyuma bakoze wizidoro, ndetse n'amafaranga umugabo yatangiye gusaba bisa naho atakigize ati atakiyabonye. Ndangije nkora icyitwa ubucukumbuzi, nifashisha abacurabwenge ndetse n'amakuru n'imbone zanjye ziri muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo mbashe kumenya niba koko aya makuru ariyo. Nsanga koko amakuru azira ibihuha, niyo 100%. Ingabo z'uyu mutwe wa P5 nyinshi zatangiye kugenda basubira inyuma. Murabizi ko ari hano hantu bita ku Ndondo ya Bijombo, mu gace bita ngo ni Muramvya. Ubu tuvugana rero amakuru ari kungeraho izi ngabo zasubiye inyuma. Ibi byose byatewe nuko bamenye ibitero bigiye kubazira. Ngiki ni ibiki se bahu? Aha, nibyo rero ndimo ndagenda mvuga ibyaga izi ngabo ziri guhura nabyo. Impamvu nyamukuru yatumye bagira gute bakora wizidoro, amwe mu makuru nabashe kumenya nuko hari bamwe mu barwanyi ba P5 ngo bafite ngo nabo ngo ibijyanye n'ubutasi bukomeye cyane. Amwe mu makuru baje gukurura bamenye nuko izi ntare za Sarambwe zigiye kuza hano muri Uvira, kandi bakaba ngo bashaka kuyikubita bayiciye mu bice bibiri, kuyituruka hano muri bino bice bya Plaine de Ruzizi bagaca no muri Ho Katanga ngo Ho Plateau bagaca muri Plaine de Ruzizi ndetse na Ho Plateau. Donc iyi Uvira barashaka kwica mu nzira zibiri, bagahwanyiriza hamwe kuko ahandi urabizi no gusunikira ngiyo mu mazi bagasunika. Izi ngabo za Kayumba Nyamwasa za P5 ndetse n'izindi ngabo z'abarundi nyuma yuko bamenya mu makuru hakiri kare bavuze bati ntabwo tugiye kuzagwa aha, nta kigenda, reka twivira ahantu dukurema kacu karenge hakiri kare. Ariyo mpamvu amakuru ari kuvuga ko ngo izi ngabo z'uyu mutwe wa P5 batangiye gusubira inyuma, doke ngo bahunze muri cya gice hahandi bita muri za Murambya bamaze iminsi bakambitse, bamaze gusubira inyuma. Hari amafaranga witwa Kayumba Nyamwasa yari yasabye Gisekedi ngo ndetse ajya no kwirokiritira abasirikare, kugurira abasirikare ibikoresho ajya kubyigurira, ndetse na prime y'aba basirikare biwe sinzi ngaraza kwibona ate kubera ko abasore bakoze wizidoro. Kandi ikigaragara ashobora kuba yabigezemo uruhare yategetse. Ariko sinzi niba abarundi bari gusubira inyuma, abo bo ntibasubira inyuma. Ubu bose baje kuba tikitiki mu mujyi wa Uvira. Ariko nabwo urugamba nirutangira kwegera inkengero z'uyu mujyi wa Uvira, uzumva nibo bazafata iya mbere mu guhunga. Uzajya kumva ngo bavuye muri Uvira bagiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu harabirakomeye. Twikomereje n'andi makuru, reka tugera hano muri Minova. Ejo ngo donc ngo murezi ko ari habaye mu bwicanyi hano za Shasha. Byasabye rero M23 ko babyukira muri couvre-feu yo guhiga ya mabandi bivugwa ko ari n'amazarendo. Nabonye video mu kanya ngiye no kwishira kuri X kugira ngo namwe muze kuyibona. Nabonye video abantu benshi bavuga ku bijyanye n'iyi couvre-feu, hafashwe abasore benshi cyane, ariko ugufatwa kw'abasirikare kw'abasore ntabwo ari abasirikare n'abasore. Ifatwa ry'aba basore icyo riraza gusiga n'ubundi bamenyeho aba bazarendo bakoze urugomo, bari gukora urugomo muri ibi bice aho baturuka.
kuko ntabwo wambwira ngo wamenye wamaze gufata Wazalendo, ntabwo umenye ngo ibitero biri guturuka. Uko byaba kose amakuru aba yafite. Ibyo byose rero ni amakuru turakomeza kugenda tubakurikiranira, ariko bakunze Jeune Official ibintu birakomeye. Ibintu birakaze, ongera uti birakaze. Uvira mu minsi mike dushobora kongera kuvuga tuti Uvira yabaye. Reka twigire sasa muri ya makuru ya diplomasi. Wireo neza musemaji mutangazaji Vincent. Wireo cyumweru cyagenze neza. Cyumweru cyagenze neza. Hanyuma Vincent tubwire. Duhere kuri iyi nkuru navuze ko abarundi bo bashobora kuza kuyumva bagahungabana. Ndavuga nti byiza nuko batanayumva. Ni ibyatangajwe na perezida wa Kenya agaruka n'ubundi kuri uyu muryango wa Union Africaine. Navuze nuko byaba kose ibyo yatangaje, niba yavuze yuko uyu muryango utameze neza uyobowe n'uyu muperezida w'iki gihugu cy'u Burundi, ndavuga nuko byaba kose ni ibibazo. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo ubwo abarundi uri buze kubyumva uko abyakira, uko biri byaba byiza ibyabatangajweho cyangwa se byatangajwe kuri uyu perezida wabo, baze kubyihangana kuko ni uyoboye ubu tuvugana uyu muryango wa Union Africaine. Nibyo ni amagambo yatangajwe na William Samoei Ruto, akaba perezida w'igihugu cya Kenya, ariko by'umwihariko akaba ashinzwe n'amavugurura muri Union Africaine. Mu gihe yatangaza kuko abona Union Africaine ikwiye gutera imbere, yaba ari mu byerekeranye n'imiyoborere, yaba ari ibyerekeranye n'ubukungu ndetse n'ubuhahirane. Yagaragaje yuko hari amavugurura agenda akora, ariko bamwe mu bayobozi bo muri Afurika batayarwanya. Yego, mu magambo ye bagaragaza yuko Afurika ari umugabane mwiza, kandi umugabane bagakwiye kubugira icyerekezo cyiza uramutse ugize abayobozi beza kandi bakunda ibihugu byabo, by'umwihariko no kuri Union Africaine ikagira umuyobozi mwiza ufite icyerekezo. Mu magambo ye bavuga yuko Union Africaine nta cyerekezo gifatika ifite. Yatingeho ku bintu bigera muri 5. Ikambere yavuze yuko ubuyobozi bwa Union Africaine buhuzagurika. Icya kabiri agaragaza yuko nta viziyo cyangwa icyerekezo abayobora Union Africaine bagaragaza gifatika. Yego, atanga nk'urugero aravuga ati uzareba ibyo guhuza isoko rimwe muri Afurika, kubyo za gasutamo zihuzwa tukagira ifaranga rimwe. Ati ibyo byose ubona yuko bidashobora gushoboka kubera ko imiyoborere ya Union Africaine igipfuye. Ati nk'urugero hari amavugurura nashatse gukora ariko bagenda bambangamira. Ati tugenda duhura n'amaresistance atandukanye. Yego, ibyo byose urumva n'ibyo yagaragaje. Ikindi yagaragaje mu byerekeranye n'umutekano, mu bufatanye nawe yagaragaje yuko hakirimo ibibazo uburyo abayobozi bafatika cyangwa ibyemezo Union Africaine ifata, ko nabyo bigenda bitera impungenge cyangwa abayobozi ba Union Africaine bafata. By'umwihariko ibi nibyo byatumye abantu benshi bagaruka kuri perezida w'u Burundi uyoboye Union Africaine muri iki gihe. Bareba icyemezo yafashe cyerekeranye no kujya mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baravuga bati iki nacyo gishoboka kuba kiri mu byateza akavuyo nta kindi gice cya Union Africaine. Yego, cyane cyane ku gice cy'uburasirazuba. Agaragaza yuko abantu bagaragaza yuko ibi nabyo bigenda bibangamira inyungu za Union Africaine kugira ngo yatera imbere. Niba bamwe mu bayobozi ba Afurika bagira uruhare mu kubuza igihugu umutekano. yego, Ariko hakaba harimo n'umuyobozi mukuru wa Union Africaine, bagaragaza ikintu kidakwiye kandi bishobora gutuma intego za Union Africaine zitagikorwa. yego. Vise kuba uyu muperezida w'iki gihugu cya Kenya agize ibyo avuga kuri William Ruto, ntabwo ari ibintu bishobora kuza gutuma n'abandi babona ibintu bitagenda neza kuri uyu mugabo. Wenda bari bararyumanye bati ni umuperezida mugenzi wacu, nabo ntabwo biri buze gutuma nabo bagira ibyo bavuga, uyu mugabo agasa n'ujya ku gitutu none ahubwo bikazambira rimwe. William Ruto yageze agira umuperezida masyoninga, ariko tuzi uyoboye umuryango burya umuntu ashobora kuvuga ati abanyamakuru bo ku kinyamakuru cya Jeune Official nta wundi wajya kureba ni Vincent na Fayita.
urumva kubera ko yagaragaje ibintu byinshi agaragaza n'ibyatangiye ubu atarayobora kujyaho kamashoninga umuperezida umwe urumva ko waba ugiye kujya mu bitari byo cyangwa kuhindura ijambo rye. Wumvise ibintu bitanu yavuze guhuza isoko rimwe rikaba irya Afurika rikaba rimwe, guhuza ifaranga n'ibindi. Yego, urumva ibyo byatangiye mbere y'uko Evariste Ndayishimiye ayobora. Kandi wareba Union Africaine ukareba uko yubatse buriya perezida wa Union Africaine buriya ntabwo aba afite inshingano nyinshi nk'ushinzwe komisiyo ya Union Africaine. Kuko perezida wa Union Africaine buriya ashobora gushaka gukora ikintu ariko umuyobozi wa Union Africaine yabyanga, bigasaba yuko abaperezida bose baterana kugira ngo bafate icyemezo. none se Vise, wenda tugarutse kuri iki kintu, ubundi bajya gushaka iby'amasoko n'iby'umutekano, gukorera umutekano hamwe, kubungabunga umutekano bari kumwe bose basenyera umugozi umwe, byarabananiye? Ibyo nabyo William Ruto yabigarutse agaragaza yuko ari ikibazo gikomeye kuba Afurika nyine yunze ubumwe itabasha gufata ibyemezo bifatika kubungabunga umutekano wa Afurika. Yego, agaragaza yuko n'umuryango we uko wayibigaragaza byumvise mu magambo ugaragaza n'abaringa. Urabizi yuko buri gihugu cyo muri Afurika iyo hagezeho ibibazo by'umutekano kirirwariza rwose. Ni gakeya wabona Union Africaine ifashe icyemezo yamara kugifata kigashyirwa no mu bikorwa. Biragoye cyane, ni ikibazo kinakomeye kandi kuko ibi bihugu byakabaye bisenyera umugozi umwe bikanatabarana mu buryo bwose bushoboka, ibintu bikagenda neza. Mbona binagoye kubera amaburoka arimo. Urumva East Africa iri ukwayo, SADC iri ukwayo, ICDR iri ukwayo, n'ibindi byinshi imiryango igiye irimo, na EAC iri ukwayo. Wareba noneho iyo miryango yose ukaba ugenda usanga ibihugu birimo no kumvikana biragoranye. Yenda turebeye nko muri East Africa irimo ibihugu bitarenza 7, ubona yuko kumvikana kw'ibyo bihugu nabyo ubwabyo bigoranye. Ndaguha nk'urugero, ubu wajya muri Uganda ukoresheje irangamuntu, umuganda akava mu Buganda akaza mu Rwanda akoresheje irangamuntu, na Kenya meme same. Umunyarwanda akajya muri Kenya akoresheje irangamuntu, Umunyakenya akava muri Kenya akoresheje irangamuntu akaza mu Rwanda. Ariko ntabwo Umunyarwanda ashobora kwinjira i Burundi akoresheje irangamuntu cyangwa yinjira muri kino gihugu cya Tanzania na Kongo, cyangwa yinjira muri Sudani na Kongo, Nemo na Somalia na Kongo. Abo nabo bari muri ibyo bihugu bafite nationalite z'ibyo bihugu, ntabwo badafite passport cyangwa se passe cyangwa se PGR, ntabwo bashobora kwinjira mu Rwanda cyangwa ngo binjire muri ibyo bihugu bakoresheje irangamuntu. Kandi icyo cyari icyemezo cy'umuryango muto ugizwe n'ibihugu 7. Yego, ariko kubishyira mu bikorwa byarananiranye. Ntabwo uraza gufata rero ibihugu 55 uvuga ko baraza guhurira ku kintu kimwe cya libre circulation mu gihe n'ibihugu 7 byabananiye. Ibibazo birabanza gukemuka uko mbibona, nubwo William Ruto avuga kuriya. Rero ibibazo mbibona byakwiye kubanza gukemuka mu baturanyi, kurenza ko bizajya gukemukira ku rwego rwo hejuru kandi no hasi byarapfuye. Nibihere ku bihugu bituranye bibanza byumvikane, nibimara kumvikana bikemura ibibazo bifitanye, nibimara kubikemura n'ahandi hejuru bizagerayo. Kuko ndareba nk'urugero, yego, turebye nko ku giheruka no gutora uhagararira Union Africaine kuri umukandida w'umunyamabanga mukuru wa UN. Yego, urabizi yuko Burundi bwatanze Makisari nk'Uburundi. Biza gutera induru muri Union Africaine kugira bamwemeze, biragorana, ibihugu bicikamo kabiri. Ariko nyuma haza kugira ibihugu biza kwiyunga ku Burundi 37 biramwemeza. Yego, 37 hasigaye ibihugu bigera muri 10 na bingahe na 7 bitamwemeje. Urumva ibyo bihugu bizumvikana? Oya, ntabwo byashoboka. Ikibazo turacyari twebwe mu gutekereza nyine nk'abakene. Umukene igihe cyose atekereza mu matiku. Na Afurika rero niko igitekereza mu gihe ibitekerezo nk'ibi bikimeze gutya. Bizagorana ko cyose gihuriweho kigerwaho kandi cyubakwa.
Vise twigarukiye ku bijyanye n'umutekano no muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wenda mbere ko tunareba n'ibyatangajwe na Kanyuka. Hari ibyo muri Uganda bibatangaje bijyanye n'igishobora gukorwa kugira ngo umutekano ugaragare muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nibyo abaganga batandukanye, harimo abasirikare, harimo abanyepolitiki bagira ibyo bagaragaza byatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira umutekano ku buryo busesuye. Umwe mu bagize icyo atangaza sinzi niba aka video wagatangira abadukurikira. Kubanga dushiramo iyo video. Wanga bw'iby'umureka bahita banayishyiramo twinjire rwose iri no mu kiganiro tuyigarukaho. Ubu yamaze kuhagera already. Uwo musirikare yawe atiriho kugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itekane. Atigira umutekano, igira imiyoborere myiza, igira ubukungu bufashe abaturage, bagira imiyoborere myiza ishingiye ku bukungu, ishingiye ku butabera, ishingiye ku mibereho myiza y'abaturage ndetse no kwishyura ukizana k'umuturage. Nuko abanza hakabaho icyo bita federalism. Intara za Kongo zikigenga. Yego. Zamara kwigenga noneho imiyoborere n'uwo bizakunda, yaba ari iterambere rizakunda, yaba ari umutekano kuwucunga bizakunda, yaba ari decentralization izashoboka. Ibyo rero arahuza na Corneille Nangaa, arahuza na Bertrand Bisimwa, arahuza n'abayobora ihuriro rya AFC makumyabiri na gatatu, arahuza n'abo muri MDK, Mouvement Debout pour la Révolution du Congo, cyangwa Libération du Congo, reka tange. Nuko babivuze nabo barifuza yuko intara zigenga mu buryo utwoboka no federalism ibe yabafata gukemura ibibazo. Ariko abanyekongo bamwe na bamwe nyine ba profitira kwa kano kavuyo kari muri Kongo. Batemere. Bo ibyo rwose kubabwira ni sakirirego. Ntabwo babikozwa rwose. None se izi ingabo zabo ko ziri harazi zikaba nta kintu zirakora. Ubwo ziri harani n'umutwe wa D4 abananiye. Ibi byo twabyita ngo iki? Ibyo nawe bihuriye bya federalism no ku ngabo za Uganda zayabana muri Uganda. Oya nyine nabwo ariko ni mu buryo bubashobora kuba bafatikanye icyo kibazo kikarangira. Oya ntabwo byemewe burya ingabo ntabwo zivanga mu miyoborere y'igihugu. Abayobozi b'igihugu nibo bafata icyemezo bitewe n'icyo gushinga ryabo uko rimeze. Babona itegeko nshinga ritabafavoriza gukora icyo bakwiye kuba bakora, bagatanga itegeko mu babishinzwe bakarihindura. Niba iyo ngingo kuyihindura bidasaba referendum, naho kuba mu gisirikare cya Uganda cyagira icyo gikora kugira federalism ishoboke ntacyo byamara. Kuba zaratsinzwe, kuba zarwanya ibyewe bigashoboka, icyo ni icyerekezo n'ibikoranire hagati y'ibihugu ku byerekeranye no kubungabunga umutekano. Ntabwo na federalism cyangwa n'ikindi kijyanye na politiki imbere mu gihugu. Aha, Joseph Kabila rero ni ihuriro rye ryitwa ngo ni Sauveur la RDC. Bamaganye imigambi ya Tshisekedi y'ibitero akomeje kugaba mu Minembwe, Masisi ndetse no na hano Igoma. Allo, ndimo kumva. Ndimo ndagaruka kuri inkuru igaragaza ko ishaka rya Joseph Kabila bamaganye ibitero uyu mugabo Tshisekedi akomeje kugaba hano za Minembwe, hitwa za Masisi ndetse na hano Igoma. Nibyo iri huriro rya Sauveur la RDC ryateranye riyobowe na Joseph Kabila Kabange. Bakoze inama ku itariki 3 n'itariki 8 z'ukwezi kwa 4 2026. Yego. Niyo nama bakoze rero bakaba barinze ku bintu byinshi bigendanye n'umutekano, politiki imbere mu gihugu, uko bumeze, imibereho y'abaturage ndetse n'amakimbirane ari mwa kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaba ari uburyo bwo gushaka n'ibisubizo mu buryo bwa politiki, nabyo babiganiriyeho. Mu byo baganiriyeho rero hari ibyo banzuye. Banzuye ingingo zigera muri 5. Eshatu plutôt. Yego. Ubwo bumva bagakwiye kwamagana ibikorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Icyambere bagaragaje yuko bamaganye ibitero bikomeza kwisubiramo bibangamiye ubwisanzure bw'imituze bya rubanda.
bagaragaza yuko ibyo bitero bibangamira uburenganzira bw'ibanze bwa muntu, cyane cyane bagaragaza uburyo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abacanshuro n'ingabo z'amahanga ndetse n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye bagumya gushyira ubuzima bw'abaturage b'abasivili bari muri Minembwe, Masisi na Goma mu kaga. Yego. Bagaba ibitero bagaragaza uko bamagana ubwicanyi bukomeza gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku banyepolitike batemera kujya mu kwaha kwa Tshisekedi. Bagaragaza n'ukuntu abaturage bo muri Turi batereranywe mu buryo bugaragara, ADF ikagikomeza ibika, ndetse no mu zindi ntara muri komine Maruku umutwe wa Mobondo ukomeza kwita abantu. Ibyo byose babyamaganye rero, bamagana n'ubwo butegetsi bwa Kinshasa ko ntacyo bukora. Ingingo ya kabiri, yego, bagaragaje ubushake ndetse n'ubufatanye ku bagore, abagabo ndetse n'urubyiruko n'abakecuru n'abasaza bakomeje kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego. Bafatanyije nabo, turabahumurije rwose, mwihangane. Cya gatatu, bagaragaza ko babazwe n'uburyo imibereho y'abaturage muri teritwari zose z'igihugu bakomeje kubabara. Hafi miliyoni 61 z'abaturage ba Kongo ko babayeho mu buzima bubi, ubukene bukabije, bahereye kuri raporo ya ikigo cy'ikusanyamibare yo muri 2025 yo muri Kongo. Bagaragaza ukuntu inzara, umutekano muke, ibyorezo, kino gihugu gikomeje kuba mu kaga kandi bigatera n'ubukene abaturage. Bagaragaza ko Tshisekedi ari ubigiramo uruhare kandi bituma bitarangira. Bagaragaza nanone ko amasezerano ya Washington, ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Union Africaine, Rwanda, Rome, Nairobi, ibyo Senko yifuza byose, arabati ibyo byose biramutse bikusanyirijwe hamwe, noneho bigashyirwa hamwe, hariho umutima wo kugira neza, byatanga amahoro mu buryo burambye. Atariko kubera yuko nta mutima, nta bushake bwa politiki ubutegetsi bwa Kinshasa bufite, ibyo byose bigenda bibangamirwa kandi byaragiye binaganirwa nk'uko hari amasezerano yashyizweho ya Sun City, bigashyirwa no mu itegeko nshinga, atariko kitagenda bibangamira, bigatuma abaturage bakomeza kujya mu kaga. Agakomeza gutema abantu gute ndetse no kubateranya kugira ngo igihugu cye kibashe kugerwaho nk'uko babyerekanye. Cyaratangaje baravuga bati twe duteye impungenge n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi no gutanga mu y'agaciro ya Kongo n'umutungo kamere mu buryo butemewe. Banamaganye uburyo Amerika yasinyanye na Kongo amasezerano mu byerekeranye n'ubuvuzi, ariko uwivuza akaba adafite uburenganzira bwo kubikirwa ibanga ku makuru yiwe. Ikindi, bamagana uburyo ki Kongo igiye kwakira bimukira biruka muri Amerika mu gihe hari abaturage b'abanyekongo babayeho nabi bafite ibibazo bitandukanye. Babifatiye nk'aho Tshisekedi agiye kugurita ubutaka bwabo mu nyungu ziwe nk'uko yabitanze ku mabuye y'agaciro. Cya gatandatu, bagaragaza yuko bamagana icyifuzo cya Kinshasa cyo guhindura itegeko nshinga. Bavuga yuko bazamurwanya bakurikije ingingo ya 64 agace kayo ka mbere, iho umunyagihugu wese uburenganzira bwo kurwanya uwashaka gukora ibitandukanye n'itegeko nshinga. Ni inyandiko yasinywe n'abagize iri huriro, ariko umuhuzabikorwa bakaba n'umunyamabanga tekinike wabo bita Metero Moise Nyarugabo, niwe wayishyizeho umukono. Nguko rero ngayo Vincent, kubw'iyo nkuru rwose utugejejeho. Reka dukomeze n'andi makuru. Vice, dukomeje n'andi makuru, Minisitiri w'Imari muri RDC atangaje ibintu bikomeye. Ibi bintu uyu Minisitiri w'Imari atangaje ni bwoko ki? Yatangaje ibyerekeranye n'uburyo amafaranga yo mu kigega gishinzwe gufasha abahuye n'ibibazo by'intambara yatewe na Uganda bafatwa. Icyo ni mu kigega bita Firivaho, ni cya kigega n'ubundi amafaranga yarimo Costa Mutamba yabibye bikaranya banamufunze. Yagaragaje ko inyandiko yerekanwe yanditswe n'ikigo bita Toye Firimbi, ko harimo ibigaragazwa yuko aya mafaranga agenda anyerezwa mu buryo butandukanye,
agaragaza yuko hagiye gukorwa iperereza ndetse n'amadosiye kugira ngo hakurikiranwe ikoreshwa ry'amafaranga n'irengero ryayo. Akazatanga raporo kuri guverinoma yerekana uko amafaranga yakoreshejwe mu buryo budakurikije amategeko ndetse no ku bugenzuzi bw'Imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo yagaragaje, avuga yuko uzabikekwaho wese cyangwa uzagaragarizwaho ibimenyetso by'uko aya mafaranga afite uruhare mu kuyangiza ko azashyikirizwa inkiko nk'uko babitangaje. Ya Vise, tugeze muri update rero mbere yuko tukurekura. Kamera n'ubundi ku itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Umurimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryavuze yuko itangazo rivuga yuko nta muntu n'umwe wemerewe kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushinga sosiyete ikora iyo bikorwa runaka, yaba ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa n'ibindi bitandukanye, ngo nibirangira yijyanira abakozi. Arabyamaganye. Ikindi ni uko dusimbukiye mu burasirazuba bwo hagati, ibiganiro byahuzaga Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta cyavuyemo kubera yuko ibyo Amerika yasabaga Iran yanze kubyubahiriza, ibyo Iran nayo yasabaga Amerika nayo ikanga kubyubahiriza. Bose bavuye muri Pakistan, nta n'umwe wumvikanye n'undi, ibiganiro bifata ubusa. Urumva ko n'ubundi imirwano ishobora kongera kuba. Nyuma twasoreza tukaza komeza mu yandi makuru. Yes, urakoze cyane Vincent. Nguko ni mugenzi wacu Vincent, twari turi kumwe muri Azi update. Nta nubwo turi buze gutinda muri byinshi, mukomeze munogerwa na gahunda za Eugene Official. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe. Ciao.